Ahee Magaza, episode leyi tisiwa ka n'wina hi Undefined House. Undefined House collection is not about just garments, it's about self-expression, about making a statement without altering a word. Undefined House, fashion undefined. Ufugile ngokombe ukutwamo ngikona episode ya last time abari flop kuva ku iflopo maka yo iflopo mashaka mtsa ku hinda kwala ku last time na iso singatla ku ipostality minda hindi ngopfu mara question ile kanda xa mashava la ndzama ku tsema sipuku sivona kanjani ka camera Slamina sipuku swo fana vun'wina sipuku swa mapela sipuku swa ka Josefa vo mpfula ma expose vo mpfula imadi mbo inga tshama mahleka yanane imadi zombi utshama n'wana mutla endota ntshama na vanhu van'wakulukumba ngona le u ta switwa ku nga ri khale ngeza ku hela mbiri ngeza siku leri na sponsor siku leri swi hi fone swo kahle n'wina kahle mi rhandza ku game again ivi se mi ta kota ku bye ku mi sponsor wa vo mani hi holovi ngopfu nge mi nga holangi no hola umelelini a ni rhangi hi vulavula ivi se after 15 minutes se ndzi vula ku hi sponsor wa vo mani okay so episode leyi tisiwa ka n'wina hi Undefined House i vanhu va timhaka ta ku rhunga loko la timpahla se selelo hi swin'wana swo 3 weeks vanhu va ya ku mucateni mucato longeza urungisa tisuti tihlanganisi na Undefined House and then sponsor xa hina lexikulukumba Bila ICT Solutions vanhu va yini va ti laptop to xingiwa vo va nyike hina muntlha mhaka switimhaka leti nga humelela siku leriya sweswo swi na swivoho mi la verile xo ndlaku loko gezi ri fambini hi va na gezi UPS lava xexo sweswo swi pfuni nchumu sweswo na sweswo na sweswo wa hemba xa mipe lexo kwi ni ku bila lexiwana wo hemba okay sweswo na amkonga xi nga ri xa apple ne hina swona ne right mara hi lava phela xexo loko ku nga ri na lexi xin'wana ne hina nkinga yo gezi ta famba xexo okay so loko mfambelo gezi ngo tshama longwana load shedding man ni hava load shedding a ni swi tivi sweswo na swin'wana swo 14 years nga ni tshama Pitori ni tshama ni va na load shedding last time lava a va ri hava load shedding loko va vulavula sweswo ne va experience nombelani ndzwelini ku na lava nga tshama va vulavula ku a load shedding ma riga inani a swi vuliwi ne okay so mina na yona load shedding no va na UPS va byi ku tshama Mamelodi ile Mamelodi ni tshama Mamelodi so namuntlha hi tshame na kulukumba n'wana n'winyi wa hungu vini va fambisa xitluka va ta bye kahle namuntlha ku kahle switluka leswi va swi fambisaka swi ta hi kwihi hi tshame na Raymond vanhu lava va tiva ku vanhu va TikTok na ti Facebook na hinkwaswo i tiveka as la hi le ka GaxaBoxa butirhe njhani vanhu va ta hleta va lala bot Raymond Nyati why nga veli fambisa ive ku la ile ka GaxaBoxa itana mahungu once ku la xitulo xo tshuka lexi xo tshuka lexi xa GaxaBoxa hayi lexi xa GaxaBoxa not lexi xa GaxaBoxa lexi xo xa vanhu va vo gamer lexiya ku la ka lexi ne loko za vo xitulo lexiya veta swi ta ku ku na hungu ringana na xibajani mi ti na producer mi ta na bouncer ra n'wina mi te loko ene yi ri tshama yi ri tinyepini se jikajika na bouncer kun'wana na kun'wana yi tshama na security loko ntlhavuriwa ni twisisa swin'wanyana so u nga weli kona ne a yi hleketa nga ri u ta ku beni ka GaxaBoxa yi tshama epikwini GaxaBoxa a ni la ku sungula kona hala ka GaxaBoxa hala hi ta ni la ku ya ni sungula hi Raymond vanhu va tiva GaxaBoxa mi ni la ku sungula ka Raymond
ku ya hi research leyi mina nga famba ni nga yi lava ni kumisa kahle eboti re mara n'we kahle la amndlela ku edita ngamndli kahle phela loko mo mona ka inani eboti mfanele mi sungula ku edita GaxaBoxa kahle hayi ku ifane se sungula ku editor kumbe nga sungula no edit tiro miselo awu tlanga no ala ku vula swin'wana a swi ta vulwa mashaka va ta mutisa maheteleleni mara loko se fika la nta muzeka ani vula mhaka yena ku ava mi edit kahle okay so nakusungula ka Raymond ne yeah xi research lexi mina nga xi fambisa ku kuleni ka n'wina ku na leswi mi nga hlangana na swona swo hlaya nyana leswi ka man'wana a heta ku a heta kumeka hi nga ri na n'wina or mi kha mi nga hi voni or swin'wanyana la ku mi sungula masunguleni from primary to until ku za ku la hi le ka GaxaBoxa loko ri mi endle research ne loko swin'wana no jump because style ne swingomelele ne yeah mara ndari ngindo hlamuseta ne yeah okay so ku a sunguleni primary GaxaBoxa emani u ta huma hi kwihi cause ntwana ku mitiva na mashaka se lava nga tshama le mashaka ntwa ku mitiva na mashaka mi byeli na vito rin'wana ni nga ta nga ri vuli moyeni so ni nga ta ri vuli moyeni so Raymond man u ta huma hi kwini mkule njhani mkule kwini cause ani vanhu vo tiva GaxaBoxa sweswi nga GaxaBoxa mara ku Raymond ata huma hi kwini ku tiva ku product le kwini va ta kota ku ti claim ka hayi ku va fane va mlanda va mlwisa va swi tiva ku security tshama ri ko every time la yeah every day so Raymond man mkulele kwini kwala vito ra mina Raymond Miyelani Mdaga okay yeah and then leraro Davusha mina Risenga yeah se mdini vuswa kahle yeah kahle mara ayimiyelangi ne yeah then ni beblu kama shops yeah kama shops ala ka n'wina musa kama shop ya la ka mashava na yo kumeka ma side anu kama shop mara ile ka ni lahleli kun'wana kwala ne yeah ni kuma kama shops ne yeah na primary ndondi kola kama shops kwala ya mashods primary school okay then high school ndondi kama gona Giyani yeah okay yeah village leyi yinga kwala kusweni na mashops okay ya so loko na kula ni kule ni ri munhu wo rhandza swa xikolo swinene buku yeah ne kuze na ri tsongo swinene mara no believe ku vatswari va mina vanhu push vatswari va mina va dyondzekangi futhi mana mina no fika grade 12 va fikangi mara ava make sure ku ni fanele ni ya xikolweni fanele ni va ni ri na uniform yo helela that's why lavantu va ku mina ku amuna nga ta claim na siku na ring ku ani nga mbali uniform yo helela a ku ri mi wo basa loko ka handle swa ti loko va la kombisa ku uniform yi January ava vitana ava landa mina yeah principal va ku loko mla uniform leyi fanele ku himbala hi le ya so ne yeah na loko va landa lavawani lava nga veka xikolo mepeni hi ku tlhariha a va landa mina ne yeah na certificate ngo tala swinene ne sto tala na va nge hembi ni xona ti safe ka ti CV se mi ti safini kuna leti se mbona nga rata ha ri necessary ne na tsala yeah so mara loko lexi xi ntsakisaka ku mavona loko mina nsungula primary I think mana mina wa na 24 years ne mana mina yeah 24 yeah ava na 24 years loko nsungula ni na 6 years rolo ava dyondza kanga ni ri na papa mina va passing grade 12 matani le ku ndleka math vanhu kumbe va ra 19 years va mkumba na 19 yeah yeah mara mahanyelo mara va tsinyana ku 19 a ku na lava na kuna va 16 yeah cause ndzini la calculation nyana mina the relatives ta mina ku ne man 15 16 mina bi calculation yendli mani nuko hayi mani hayi nike aleli okay so hiku ile village ne va
va sungula xikimi mata xikimi a swi swa masimu mongona nhwanyana wa 24 years a rima masimu ya ku ri ni ta va na vutomi lebyinene that's why ni nge vuli mina ku ni hluphekini hayi ni nge vuli a ku hlupheka vona for mina matwisisa that's why na swi va swi tiva ni kwata ngolo ku u la ku toucha lava yami ya so va tlhela va xavisa na le xikolweni okay na mani xavisa exikolweni ku na xavisa na le xikolweni xavisa magwinya a ni nyweli na ndenga ni moso u tlanga na yini swa misava ya so hi ndlela yaleyo loko ni kha ni cheka ni swi vuku ya va ringete tindlela hinkwato ku ni make sure ku ni right then tlhela swi kuma ku ni munhu wo vabya swinene lava nga dyondzini va swi tiva ku a ni ri munhu lawo loko yi za ku break a ni fane ya kaya ya because a ni va ni kha ni vabya not ku a ni chava xikolo mara a ni va ni kha ni vabya swa mampela for example a ni nga swi koti ku ti pfuna hi nexe xindlwanini so mavona so lero a swi vula ku yini a ni fanekela every Thursday vhiki rin'wana na rin'wana a ni fanele xibedhlele ya va ya trainer laya mavona ya lexi a xi endlaku mi nga koti ku ti pfuna ku ri na mani swi tivi koko ana na ha ri tsongo ni swi tivi ku a ku ri problem ya yini mara hikwao loko ni tlhe ni vutisa masiku la avera va nga swi tivi ku why a swo endleka ya so koko ani na hi humaka hala matiko ma lawyer la hi humaka ni nga tlhela u kona na swi tiva ni nga swi tiva ene we fanele fambi hi minkarhi leyi a fanelaka a fambi hi yona wrong every day every day lo samala pomanga la yeah so no but that sounds very hectic yeah and that's why leswo na loko mako ani ri lo nghenze mani mbala uniform yelela phela lo ngenzele mkumala ko tamuwala kukumukini yeah kukumukini kuma kuse kutele blood like that and that's why too much sure and to imagine kusuka ka ma shops ya ka malamlele karolo phela the taxi kana ti-bambas side ra le tlhaveni ti taxi ti kala blind side ra le tlhaveni I know ku ri sweswi xikontiri xi helela a block le berle ku le loko mtala ka makuleke hala kun'wana na switivi xi helela xi helela ka xigalo and then loko nghena hi laha ka vele ka kovani xi helela ka kovani xi helela ka kovani a xikona wow la so swi vula ku a ku ri mhaka ya ku yimela basi ya taxi aku a ni fanekele ni tirhisa taxi yo I know a ni swi wixeli munhu un'wanyana especially loko ka huma tindhawini to fana not remote ku fana letiya hayi no i swin'wana leswi Dr. Mhlanga lava va doctor bengete bana bona na prayer they've got bari organization foundation ila ku dyondzisa swin'wana swo fana sweswi ya cause at the end of the day hi lo GaxaBoxa una vatsukari I don't know ku ri sweswi una vutivi bya swona ku ri njani mara kuna vana van'wanyana lava nga experience something like that mara va nga vi na ku pfuneka ku karhi so without information akuna ku u ta kota ku prepare wa proactive ku ri tiva ku ri swilo leswi u dilana njhani na swona because I think the same thing leswi ngile swivulavuleni then swi vona ka some guy ka ti social network a ri na the same kinga mara yena u koti ku ya kuma xi plasticani nyana so mara xona ku nga ri number 2 a ku number 1 antivi ku ka GaxaBoxa ku ri yini yena u tshama na xi plasticani la u xi train na yexe lexi tshama kun'wana la ko tala ya na tsundzuka nyana so every Thursday a ku ri timhaka to ku fanele ku suka ka mashops ku yiwa ka malamulele ene second mana vatirhi kuma mali ya taxi na mali ya n'wi yo dya no so swi va the way from 2001 2002 swi la kun'wana kwala vo ma 2003 after 3 years hi 2003 ana endla grade 2 mbona Mike wangu loko mo tatata so hi 2003 ana endla grade 2 hi la swi nga yimakosi leswiya ende swo khongeleliwa dasani ku a ku swa valoyi maloya blind so asivuri veri mahuwa ritorero ne ringa kasekisi maloya maloya mahuwa hayi wena mina mani la tindhawu ne wrong kuma je ku maloya so from kwalaya
hey sekungena swin'wana swo xinori va fundisa hospitalini kuna driver taxi swo munhu za tolovela ku lo fika ro so ifani va bya so sunboy malaria every year unboy malaria then ta fika ntshama vo 2 weeks xibedhlele lembe rin'wana na rin'wana until grade 7 yeah until grade 7 so lembe rin'wana from 2004 malaria 2005 malaria so after leswi sekungena malaria moyo muhuwela ke vula ka mashava so yeah until loko ni ya xibedhlele ro hetelela a ku ri 2007 yeah no 2008 ni ri ka grade 7 yeah ivi loko ni vuya laya swi hela ivi ni famba tihlo ke swina se ni boya swa matihlo se leswi swa swivava swa mapena leswi ya se la ka ku hela ka leswi ya before ya ka swa matihlo a ku na un'wana a nga lova la ya lova yo famba so a tsundzuka ku lo munhu ne kozana ni swi tivi vo mani yes mara ka le ya matihlo go nga fika swi tiva hakike kuna un'wana nga kona yeah madani business na imagine ku vabya every time loko hela leswi ngena leswi ku hela leswi ngena leswi and at the same time manu va fanele va make sure ku va tirha manu va fanele make sure ku va misa sibedhlele manu va fanele make sure kuna mali yo midya xikolweni and ka leswi swo sungula loko midya a ku na lamu tipfuna kona so ka nkarhi wolowo a nga ri na ku nghenelela ka xikolo or ani sure community ani ya ntlhela tlani ku ya xikolweni mara loko lembe ri hela ku va ku ri mi number 1 mara ani nga tluluwana n'wina ni shoku loko va kha va midla swilo leswi a va swi ka leni ntlhela tiyisisa ngopfu cause kuna lava vo loko va kha va vona so ani le ka tikhamera a ntlhari ngo xikhadisa ku dya hemba ni nga tlhari nga dili normal mina na leswi ni vulaka swona na un'wana wa swi tiva na ti certificate kona a ni vulavuli swa swi nga ri kona because vanhu vo tala ku fika ngutisa ku a tlhari xikolo a hina ndlaya ngopfu mina mara ku ha chumu se mi leswi ni vulavulaka ku hi leswi nga kona swa mapalapela yeah and then ku fika ku feni ka matihlo swi last how long around 7 months nyana so 7 mapaleki 7 months mngaboni no tsala ku tsala ntsana mfuno ya munhu ku ntsala xikolo ntlhela khoma number 1 ulembe re hela mahemba n'wina kahle ne loyi a ri ku muhuweleni ne swi fane a voni future n'we ku yimisi ku yini ene a swi vona ku misa loyi u nyikiwini ene loko no ka ni nga phinganyeti ku tinge chayi kahle ma vona so aswo ngo cause ndzunga ku ri na tixara n'wa tlheri va ku na hambo tlhara ya ku ange heli vatswari ya vatirhi musi tixara yi ku ro tixara ra ri ko ro tixara ra ri kona ngo ya interview ya ri ne Jafet vana va rovele ku kaya kayini hikwavo le ku kaya kayini swi nga endla ku marito lama nga mavula amakahle matirha ehenhla ka vutomi bya vona yena a rivele no vulima marito ma antshembo a nga rivele muendli wa rivala wa ri ku ndliseni phela munhu wa kona sweswi na sweswi wa ku mluseni a nge rivali a stele ta hlamusela ta fika badisa la mutani yane amatindlisi a diyisa n'wasati futhi wes vaka Eva yeah sure so loko nikha la matila mitsama sima ku atswa ni a ku ri November na tsundzuka hi ti 21 ta November ni a ku ri na farewell ya ma grade 7 loko na farewell ya ma grade 7 i vikile ni nga hola hi rona ni va right so na mina papa mi va nga ri kona a va ri Johnson papa va tirha Johnson papa se a swi atswanyana la ivi ku va na munhu a fika a foyinela mhana mina a ku u fo make sure n'wana wena a nga di ka farewell ku na vanhu nga plana ku n'chelela andangi mi ka farewell ya andangi va ku ngadi u fo ngadi va ku na munhu a nga plana ku va chelela so loko and before sweswo ku cheleliwa ne loko na havabyo I think 2 weeks before farewell va kona vana mi va vuyini ivi ku ta munhu a fika ku ni twa n'wana wa vona problem ya matihlo so phela ku na vanhu vo karhi va nga ta ka mina va fika va ta na phepha ro karhi ra buku i mana va hlava nongoloka swi katsa na mathicara mo karhi kwala malama na mathicara reriya
Reria. Ivi aku mina ni nga swi tivi phela wena mata vanhu va khale n'wana boti swi ku yini u ta va right n'wana and hiphela walo mani va tlhela wa n'wi sola phela out of nowhere no twa scenario right. I can imagine ka nga voni. Siko kwani that time ani nga ri na power yo vulavula ni nga vulavuli ngopfu mina. Izo daza vanhu vo tala a va swi tiva ngo swa re una problem ya matihlo re una problem ya TV because ani ri munhu wo tiveka na kwala obvious unge na problem ya matihlo xikolweni va nga vulavula va nga swi vona because ani vanhu kana attend yeah so amutwa kunene ale umpfula ku va ku ri na light so ama va endlela ani twa light la yi basa ba matihlo hayi baba swinene sure hayi baba swinene. No, I can ku imagine unga voni u fanele ya xikolweni u fanele take notes phela leswo like everything that you hear it has to stick in your for sure so mina bari mihleketo ya kahle leswo amirivali ya andrivali ne yeah no leswi ni swi vulaka I think maybe ntava nga yindisekangi mina ku ri a ku ri na ku pfuneka ko karhi kusuka exikolweni because aka minkarhi ya sweswi loko xikolo xi ri na n'wana wo fana na loyi va recommenda ku ri loyi yi nge nkoti I think la Pretoria West a church somewhere kuna xikolo xa vana lavo fana na leswi mi swi vula va loko n'wana a ri na nkingha yo karhi va swi vona ku leswi swi beyond bona and a va dyondzisiwangi ku fikelela kwalaho na ku tisa ku kona a xikolweni xa n'wina ku ze ku va na ku nghenelela ku karhi kumbe xana vuloyi se a byi tinyiki matimba no like number 1 lexi ani va byexela ngopfu exikolweni ku phepha ra white rani bava se u ni ri languta like vana va swi teka swi ri ku mo bava loko na swa bright na swin'wana se mathicara lamaya a ma ni rhandza swinene ma vona so lero a va ti byeli ku swo munhu u fa a hola ma swi tala leswo n'wana loyi mu ku loko ta hola ta va right so mi kuma ku va nyika chance yaleyo okay u ta tsala test ivi un'wana a ntsalela wa munghana wa mina a hlaya question ni ku tsala yini yeah not report am kwa a men jumini awa men not report am amara mtina ton hikwati kusuzeka na hari tsonga grade R19 zane ta because it test it atikumeki fana ni vekere mata ila ku ta yini ntsundusha disale di male di disale di tama stirangi what is this cause karun'wanyana xikwambu xi tirha hi ndlela yin'wanyana ne xi nga ku tshika u endla sweswi swi endlaka xi ku I'll flex later ne xa swi kota ku ndamkomba langutisa ku Raymond le kwihi namuntlha ava tirha Raymond langutisa ku GaxaBoxa le kwihi namuntlha is well known everywhere everyone ku kona la nga tshama reposter post ya GaxaBoxa ka TikTok because ava tsakisiwe hi marito man'wana lama nga mavulavula or something like that that's flexing or xikwambu xi flexaka and then you won't realize that because you don't understand how God flexes ne and then maybe that's just the beginning or that's just a drop in the ocean ne so kuya lesale ku swivala le misalo ya ne ku eda ka swona loko ka vala le to teka notes loko mkumeka mga yangi xikolweni a ku ri na la a ta fika ku or mngana endoda ti notes leti va dyondzi timhaka ta sona so ne a ri kona misalo ya mi nga ngula hi vito swa kumbe se loko ta dlayisiwa na yena oro loko ru and a ri kona mata I can't ngula misalo ya cause ni nga ni ri na vo more than 13 years or 14 years ke mbula no twa kunene ku ri man kwala ne so the problem ni nga ta ni nga vuli vito ra yena i ku swi nga endla kuma ku van'wana va ri kwa va ri ku mpfuneni loko va vona ku ani va missionary mara dama ni khani n'wi lava na sweswiwani because I heard ku ri langa kona the guy is struggling ma vona so ndankuma mara I know ku ndankuma ne and the guy ayo ta huma tikweni rin'wana a nga tshama ku kahle la ya so and munhu ikhata kwala ne cause story xa nena ina xa babanyana is very close na daman ne so it can be emotional so got attempt to pfuna maybe nene nga pfuneta somehow do you think maybe nga pfuneta or it's something that you want to do personally yourself ka kunkuma I think tankuma okay all right influence leaning ngano ina right now mitankuma cause already I know ku le ka side ra le kwini okay no that's great and then same taku passing ka grade 12
se ni la ku taka question leyo se la kusuka ka Raymond se ka GaxaBoxa sweswi yeah because ni pasa grade 12 in 2013 niya a Univen alla kwenda extra education mabona makukutele layani manteka swona swo environmental science so ne ningaswilashi leswiya even kwayi waste mizi mingangenyana lembe yeah anetanga lembe ametang lembe 3 months nyana anstoka stoka swendli Science. environmental science Oh, okay. even the register me jike kama shop lo sentshami kaya ne senhleta marito ma teacher le rero amboya kwini angidundi xikolo so hayi leswi swa endleka uma vuni pasi ntlana vanhu ibo le xikolweni vanhu valava mako so una to ti makes the grand mara din'wana dume sina diploma la ya dile xikolweni mabona senso akwendi ya katika ya mara demilera yironi ngafikanya tsina tshama ka malamulele ngopfu la ya ila nga tiva vanhu vo hambana ka malamulele na vito leriya ngari ingari rera ka va viti leriyani ni bot wa vona ku ri munhu cha keyboard so ku ri munhu loyi that time damani keyboard adomeshin nani la ka malamulele na longo tlanga drums aba domeshin nani se mini munhu cha organic kerekeni keyboard kerekeni so ani ku ri vanhu lava valandela ani ri ku suyinyana okay yeah ne yeah okay no swi make sense ku wa mimi ya tiva vito leriya ne yeah then 2015 7 year TEF University of Limpopo yeah okay ngena la ya viba 4 years Bachelor of Education Bachelor of Education okay sa ku ri swa la swona kike leswi ya ivi kwala ya ku ngena mdondisi mara ni kutirheni as mdondisi hi mhaka ene ni zonda ngopfu education like kuva teacher why is it because of mdondisi lo or kova no kuve kwendleka swin'wana ku nghenelela swa Mjolo landini mabona loko nghenela swa Mjolo munhu loyi aku loko we ku tirheni ku wa njikela hi nkarhi wa so ntavu on raping and then lava va swi tivaka ni ku na certificate nga very says ta vuya laha so ku ri na sweswiwani ku na SMS la nga yi sendela mhana mi munhu wa koma vo na sweswi va na xifuna lexi va xi vekini just in case ku endleka swin'wana hi ta swi tiva ku maybe swi nga hi pfuna ku munhu u vulini ku loko re u ka nga endli swa so ta vula swa so wa swi vona so ivi kwalana kana tsa ni swi twa ku la ku ta tika ni xa best ni fanekela ni famba ni endla course yin'wana ta sungulisa hata na problem and hipela ni famba na yijina endla become information system angonyele na story story za ku stele I think movie yaleyo ne it's a very good move because ayiku dictate ku ri u ta dyondzisa and ku dyondzisa hilanga ta ku u ta kota ku xifona lexa ku block somewhere later on because ka the new course le nga decide ku ya ka yona I think you can even start your own thing simply I don't think it's simple to start teaching at your own mara ka the new course it's something that you can start at your own even if kuna lo cell phone and lo ya la ku ta fika this step you are able to block it because you can stand on your own and say this is eso swin'wanyana so I think it's a good move gaze ngese hinda ka lene mina hala ku twisa ku munhu loyi nga fika valala timhaka a hi n'wi tipe vito ra yena hi nge ri vuli la a hi ri tshikeni rona ri nga hi nghenisa timhakeni ni nga n'wi pfuxa Dustin sweswiwani ne mara no n'wi twisiwani ni nga n'wi pfuxa Dustin apunyala ni tshama la ku xihlaya xitori xa ni xi tsala ne then va hatla va tsutsuma n'wana va ku no please dlaya munhu loyi yinini because a swi voni ku ni nga n'wi pfuxa Dustin la a ni la vutisa ku mi nga swi kota ku share ku what actually happened kuza mi nga tsake maka education vutichara ivi mi tlhe mi decide ku I can spend another
3 years ni start another course just for the sake ya ku anla ku tikuma one day if it is safe to do so. if it's safe yeah mara ndo hlamusela ku ka lembe leriya mo ba research kahle hi 2018 trending ngopfu ni trending anso trenda na hi 2019 2020 amkumela ufika siku ra Valentine's Day ne a swi pfuka swilo leswi nga humelela minkarhi liya mina minkarhi leyo a ni nga ri kona a ni nga ri kona Uchayini a ni nga ri kona minkarhi leyo wa swi tiva na wena wa ni nga ri kona so munhu bara ni n'wi rivalelini swi leswi hindza ntlheni va grand ne yeah so loko a bale ya become information system again zani kuma munhu un'wanyani ivi and already ansungula business rin'wana Okay. ndzi rhandza ku vulavula hi rona just because GaxaBoxa ne Hey. yi toxic nyana so swi ka vanhu vo swi ku hi mina va endla yini va nga ha endli ngopfu laya, ne but yeah so business And leriya I'm involved ngopfu ka raw business because anikona va ku ri le kaya mina okay so that's yeah. fine Yeah, kuna vanhu lava nga busy so Okay. mara vo tala va swi tiva va swi swilo tiva. leswi swona yeah Okay. ni sungule before GaxaBoxa swi va kona and stuff so a ni ri na munhu loyi a ni hanya na yena vele lowu ntshwatshwa Lo wa sweswi lowa sweswi. sweswi wa swiswi hi nkarhi lowu a ni ri a ujeni ivi a sungula ku vabya swinene a nga fambi a nga koti ku famba ivi loko lediya dya khale di tsala kwini di ntsakisela ku tiveka ka ntlawa ntlawa 21 diko kuza di ntshikini a dyi swi voko ni ta khendla yi dyona ku fanele swi nge khendleni hi lowu wa sweswi that's why loko mo fika mi cheka va ta wena u khendlini GaxaBoxa u khendlini swi ku yini swi sukela le ndhaku leyi ma vona yeah ku ri mama vona street Mashangu mamsa. so hina so aya ativuyi blind ativuyi swinene ne yeah so a ni nga lavi no twa chumu munhu loyi a ni make sure ku ri u sharp ne loko ni ya kaya from manena ka hina a nga fambi ende ka hina phela xitandini yindlu ya ka hina yi hala gate ni ngopfu hala toilet yi le koneni le a ni mazwo switandi le kaya Swikulu, xikulu ngopfu xitandi xa ka hina a ni n'wi bebula kumbe xi fana xa ka xa switandi swa fonde ka xitandi ya na ri xa ka hina xa fita sweswo a ni n'wi bebula ni n'wi mana yena kamareni ni n'wi yisa toilet le na hlikana ende ka hina ku hana maguva ku clean ya dikwayo lero wa swivona n'wana wa swivona a ni nga na mhaka na swona mi futhi ni n'wi bebula ni n'wi khapa toilet loko a fika laha ntlhela ni n'wi tshamisa ni n'wi veka laha cause a nga petseki milenge se ni n'wi khoma so ni n'wi veka so nhlatswa na swirhangisi swa yena ni endla swilo hinkwaswo for 3 years mavona a dyondza a medunsa ne la rest na security mazama ntivo leswi swi n'wi nghena mi nga hazima la student a vuya ka nsayini cause va xi tiva xiyimo xa yena okay yeah so ni nghena ini a va ntiva hinkwavo ka vona va kha va ku yini a va swi tiva na va ka vona Ne. mara i ku mhana la ku n'wi hlayisa because number 1 ni va hi ku u le ku vabyeni ivi mina ni baleka hala tlhelo and even if a va nga ri timhaka to va vuleni ku mi le ku khendleni hi yena I don't think it's fair ku munhu loko se a sungula ku vabya we ku yeah hi la se ni ngomela ni nge swi koti yeah so yeah tivuyi ku dlaya ne yeah tivuya ni swi voko ku tshama mahala ni ku loko se ni ta kota ku tlhela ni ba khoso yin'wana leyi ni nge yi baku sweswi ni ta heta next year la TT why cause a ri la medunsa so ku ri ni tshama ni ri kona around cause a na ku tshama na yena mina ni khata swilo hinkwaswo at least a ni ri na business ra ri kota ku nghenisa mali ku a ta hanya hi yona ni ri sharp so ni nga fosteleki swilo and then ni ku xa best ku at least yena loko a va ri busy maybe classini or something mina ni nga kota ku ni va ni ri na something ni ri ku xi endleni yeah that's why na last year munhu loya ani attendang the class anu nga attend but ani endle ku at least mandena something the slides ti kona and ani failing na module na yin'we then pasa hikwado yeah so at least ani mandena something xo xi endla yeah so u sharp no and mi sharp u kahle ngo ne before mun the mahlweni i live la yani ne Yeah. so vele ku kombeleni ku va ri kombela mi va live mi hosta na account ya n'wina please that's if nga swi lava mara if I'm still love then it's fine nga continue
Next time. Okay. Bamjumeni. Also 20 TNC tamakwala. Kunamgeleka TikTok ne ngarival to go like and subscribe or subscribe. Ambonga like or subscribe. Leswo tala ita sibolo ko seswini ka YouTube. Ka YouTube Shangan gang ne ai Shangani Ishangan gang. Ya aina ai Ishangan gang. So aina 18 Shangani ya Shangani ya SH na ya H ya sasa kulo wotala usha nga ya uma ya uzunga singa sina ngo sha nga mintra so ya uma so everyone lomngele ku like en kati nanta hina bo 100 mavolo ka post le ya but Raymond nyathi ne ngweme nga like that whole video 129,000 loko moya me subscribers sweswikwenu na GaxaBoxa ta va xave na ngatsembisi ngopfu ane botere abari lava se bate va khesi ngopfu leswi ngele ku sivini ne okay ya mahleni amku ba holeni sweswi right everything is fine course ya n'wile mi nga busy yona ma heta next year la ku vumba ne course le mi le ku ndleni ayina part ya journalist phakati ina Steven the president neje ni Steven cause an la tambutsa ku cause le mi ngele ku ndleni sweswi ne ay fambelana na ku GaxaBoxa cause that's why an la ku ta hi step before bahunda sile amir ku slide land no sungula vele kusitwa mina so no la ku vutisa anti if mina mara loko no languta kusukela khale ingari lava sweswi am postana ngopfu ne mara ku ya ka sweswi anti ku mo la ku focus ngopfu ka GaxaBoxa or bar kona mina no ka ngaseza hlangana na so cause ka loya akuribona tsela la okay kuna misong African advice akuri GaxaBoxa fana ti tabloid nyana ne so ringeta ku mesa sona swa personal ka social media why because ofana na ku ni fikini ku start ni sivona ku kotala una ti comebacks tin'wana ta ngozi ngopfu mara swi nga endleka loko va attack luya ka account ya yena anga una ti comebacks fana so try your best ku humesa family na swin'wana separate yeah that's why na n'wina loko mi kumile ku tendeni hi ta hlangana ka ndhawu ka rona ni switsundzuki a swi laku a ndzangi ni nga swi didika ni ku ni trya vanhu vatsongo ngopfu va twaka laha mi tshama kona va nga ta ku la hala social ngolo ni ri la loko ni ri le na kona le tshama kona a vuti swin'wana swin'wana ne yeah so a hi timhaka to maybe ko va na swin'wana i ku ni le ku ringeteka ku humesa swa mina swa personal na loko munhu attack mina ni vilele tshama ni ri busy mahungu ma vanhu attack mina pima but loko fika wa chingela luyani ni swo a swi endla ku tshama ka ni bifana na vanhu blind because antwa nga ri va attack munhu loyi a nga tivi ku chumu so i va n'wi attack njhani hi ku u tshama kha u n'wi tisa ka social media la swi nga fiteki so ho vulavula u va swi twisisa ku you know what ni nga post swa sona so not hi ku matumbeti or kanjhani I think that advice langa mnyika yona ya kahle ngoku separate between ndo sweswi ndasweka hi side ra xibindzu ku separate between business and personal timhaka to vanhu na ku va nga tivi munhu wa n'wina to that extent cause anything can happen and mukuma ku ye wa swi ku tshama kwihi and n'wina va swi ku mtshama kwini but to attack you va nga landa yena and loko va landa ye va landi n'wina so I think that was the best advice ya ku mi separate those two things mashaka mhlamulekini na swi vona ku mi nghene ka yin'wana conversation ya le ka TikTok la va busy na question atiti ne busy swin'wana swo mo 1.1k ne va busy na swona aku busy sweswi hi nga vula ku ri heve nge pfuli GaxaBoxa hi ya vona la a va tsutsumi va ka xava ka Shangani gang a va tshama kwala ne okay se hi ta ka question leyi ni nga vumba yona nda mutsa yoku GaxaBoxa ayina vu journalist nyana landeni so swi hetele swi make sense ku why ni mlandele ni nga mlanda kona cause le kaya ra journalism
ma twisisa nyana mi te na producer ya n'wina na security ra n'wina ena no hemba hi ngomngela ka YouTube GaxaBoxa na security ngajikisa camera wa ngajikisa wa mbona mi te man shaweta vakulukumba lava ene inkavi liya a hi munhu wa ka Joseph a hi munhu wa ka Matiana munhu wa ka Malamulele bro minjani siyaphila njani Mr. siyaphila njani loko wo twanana na GaxaBoxa ku veve na ku ngilanda kuna nkavi and then tena producer ngwe lenga le I mani bitu ukamu bani I'm Junior oh Junior ngaro valala ngo English you speak mostly English ne Everyone went to proper school. oh you went to a model C school he went to a proper school it's not just a school it's a proper school it's a proper one hi so you are the producer and the editor of GaxaBoxa ne yeah and then he's the producer and security of GaxaBoxa so GaxaBoxa is an entity it's not just Raymond R1 loko ngwe am Steve ma Steve ku GaxaBoxa a product yo karhi it's a company leyi nga na ma security mi la ku fika kwa la ka security lavo rana ku la ku mtwisa ku ndeta ta weta ene ta nguba hayi nothing kavi ta mapela okay I just wanted to greet you guys so that everybody knows that GaxaBoxa didn't come alone or Raymond didn't come alone he una vanhu van'wanyana so how do you find working with this guy is it simple difficult is it a difficult person don't edit that don't put that you must put it is he an easy guy being honest sometimes we have challenges but then mostly it's just an easy path okay because we communicate all right we have problems there and there ne about content but then generally it's okay it's really wonderful working with them okay yeah and then have you sharper someone somewhere and ngindi somewhere ngasho ukuthi kudala dala ne uthama biwa ngwanyana so what was the story there No. No, I'm glad that you guys came. I just wanted everybody to know that this is a big company. It's not just a small company. Levan mangayitolovela ku va ku hayi GaxaBoxa ngibona itangupa and la nga ta ngume ko ntangupa no it doesn't work alone u tnangusa ndaka we loko so landele Raymond okay no thank you guys you can give those two ghosts spuku swale ka Shangan gang rika hey I divert nyana na xivutisi nyana xin'wana nitwe Mzila ne ku baba na nkinga na content nyana ka run'wana ne so there's some glitches or I don't know how do I call it between you and him on content is it between you and him is it because of language barrier or or is it because of the actual content because the actual content yeah maybe it's actual content sometimes you find that I edited some things how can I say it in a way that he doesn't want it okay right? So I have to like change the way that I edited something until he's fine with it okay yeah. so it's based on the content producing part of it not the actual content the actual content has no problem it's just the post-production okay ngavula ku kahle kahle GaxaBoxa wa karata kwala ka dalana ne pe GaxaBoxa ingeni swikolo swi 3 so boha ene loko u yinangusini ne yi kun'wana la ina drop suspension unga za ku munhu wa sweswi mara khale ri ku hanyeni i khale ri kona ne 28 me tinya sakana nya swa kahle nyana ti magnificent mo hlaya nyana ne ya hela calendar ngar khale no it manga ta kahle and then hi vuya ka
ka se ta ka timhaka ta content producing unless mashava na questioning one on his personal as Raymond na tshamisekile wa tshamisekile se ta ka GaxaBoxa mina la ku sungula ku kahle Mjolo la hina Gagaxi bolo vakulukumba la oro swivulani wi PR hikolana ta vutsako ku Mjolo kumbe matwanana or a nga ri PR a nga tivani no tivana ne mara mina ni stop na Gagaxi okay Gagaxi yena nga tivi kuna kuna GaxaBoxa okay no seketa nsho ne misho kwa switiva so I ngolova mina ni analyze mhaka after ni voni video yo karhi ne okay and then me respond that the way me respond ani responda nga munhu ne mina ni ku ni te ni voni video ya so se ku ya hi mina ni swi vonisa sona and the problem I na ne hi ku vona and all the time ka xin'wana xin'wana loko ni analyze xi ntlhela vula ku hi ku vona ka mina I'm not saying ku ri leswi ndzi vulaka hi swo swa right ne ku va ku vona ka mina I mhaka ya biha mile kumbe mhaka a ku ri mhaka ya artist yin'wana ya ka Maphophe okay phone yi ku yila ku boki kumbe ku boki ri na gig na swin'wana okay so swi tikoma ngati no it's fine ta vona o kanjani oro sweswi nga vula swona then ibe a endla video a sungula ku vulavula ku dama na rongo kuna the proper channels u nga tika mina endla swona swi endla ku ri xitangeni yini mavona so wo fana na mina ni believer ka ku build munhu or ku build xixo karhi ne why especially loko wa ndlandlamuka why ani munhu o chakerekina ni ani mukuma ku wow ti swa ti basic nyana so ivi kwana munhu wa artist yele ehla ikulu yi blind yi fika yi ku no ta ntlangela wena mabona no kuna mandi blind va ku la wo ta ntlangela ani u ta dyondzisa swona mabona so swo fana swi endla swo build that confidence as a munhu la chayako so ka xin'wana xin'wana ni va nga dyondza ndlela liya ka xin'wana xin'wana mina ni believe ku yini ka u build munhu un'wana ka u build munhu un'wana so I felt like after loko ku ri munhu ukulu hi ndlela ya ku ri is big ka music even then diva dendle swo tani swo la ku ri na loko ku ri na munhu un'wana a nga na talenta a nga chawa ku la ku ya ala ku pfuna ku lembe ku la ku vutisa if kuna quoting yo Gaza for Gaza then if Gaza for Gaza mara I tirha ka vanhu vo karhi it's wrong exactly so hila nga fika after a comment ku yini I'm a big fish or whatever some comments then when we come back in one ayaleyo vele very short I think nga 20 seconds 20 seconds viva iveta isukini ya maphepha sukini na na sweswi no aya sukani me right va for yina hi vulavula hi va grand va somehow GaxaBoxa I think na artist iluzini la ne in a way you are doing journalism something right okay na mina ni swindlini sweswo right ntwisa ku PR akuna bad PR loko swikala na kuna leswi anga swi endla nyana yena as an artist ku nghenelela la right because loko ku humelela situation liya na everything afane and swin'wana because I know anga vangi leswi swi vula draft yeah be silent and then u lose opportunity I see no just ku educate an artist ngwanyana there's no bad PR. It's how you respond to it or how you keep silent on it. Loko wo ba silent utsika vanhu va ku lwela that means maybe xo sungula a wu twisisi ku humelela yini xa vumbirhi a wu na PR team or un'wana nga tluda vi mhaka PR so I think was there anything that you connecta between yourself as GaxaBoxa and the artist because I think you were defending the artist and then the artist in the midst maybe uhlekete ku GaxaBoxa didn't vulavuleli yena hi ku ya hi mina u lose afana vulavuli na yena ne afana ende swin'wanyana just ku kombeta ku ri ku tunganyana ayiwe rimbambu rin'we ne xitsonga lexo ayiwe rimbambu rin'we yona there's no bad PR ne was there anything kuna xin'wana xi nga humelela vele yena artist u tikume a ri kwihi sweswi since I don't know because that's bad mina loko na analyze ni vulavulanga yena ri one no tirhisa ka xitori xexi xa yena nyana but ni vulavula for artist including everyone for artist yin'wana na yin'wana mina ku hava munhu a nga ta ka mina
maybe I content creator or not 2,000 followers or not something akunila kunifuna maybe niba live kona follow ngibilele ningena nikuinana ne ngilola I following this guy no problem ne yeah because it's one naloko lo akhoma ku TikTok yayi loko asungula ku chata na n'wina I think a ku ri live loko anhlamisa na vusiku boma 10 angena iwe muku Shangani gang please go and like and follow this guy, it's very good content. Like we didn't say anything, you just saw us popping up and then so I can testify to that go I'm munulo mpalela vanhu van'wana handle munulo any day anytime loko unlava ku la ku pfuniwa tana ka mina ta ku pfuna anytime and then loko se mashaka phena yitwa na le handle ile ku valala le phone mara le ku hitweni ila pfalelo ri va ya ita buja timhaka tin'wanyana leti ya twa ya GaxaBoxa GaxaBoxa ku la ile ka GaxaBoxa so la ku tiva mhaka yin'wana ndzi nga vutisa na I think mafambelana nyana Wisana Chachu Botusana question leyi nga vutisa ku mahungu lama mo tala so van'wana va mfonela va mbyela van'wana va DM ku hey yisukini un'wana hi loyi u le xigombereni u busy no cina xigombera kun'wanyana so la ku twisa ku kuna vanhu source like loko se la ku ta timhaka ta sources ta n'wina I vanhu vo hambanahambana kumbe munhu wun'we or van'wana ivinyi va timhaka va la ku mbyela or van'wana vo la ku duma va ku ni na timhaka ta mina ni la ku valala hi timhaka ta mina so na ku twisa ku sources ta n'wina mi kuma ka mhaka ni ku na ku duma na mina na ku duma ndoda va ko vanhu a fika aku na ku duma ba GaxaBoxa ndamkometa misa un'wanyana ne va kona lava va nga ti source ta GaxaBoxa ni va tivaka ku lava ti reliable then ku tlhela ku ri na group ya GaxaBoxa la loko ni posta video na yi sendela link ya kona la ya fast ne loko ku na swin'wana swo hambanahambana so la ka GaxaBoxa group le ka WhatsApp ku na close to 500 wa vanhu okay so I community kahle so swi nga endleki un'wana nga vi na xitori xin'wana nga ta vona swin'wana swa Facebook un'wana because mina ni wa munhu wa nghena ka Facebook ni tshama ni nkarhi wolowo mara no nghena ni postenya something then ni vona kwala na kwala nyana no so van'wana va kona lava tshama ka Facebook loko ku postenya xitsongo din'wana maybe dile ku voneka life ya un'wana di vona un'wana kha cina dile ku recording already la ku sendela maswo dita ta sendela so van'wani ivinyi va timhaka ne hileswi ni ku byela swona loko maku uwela ka phati leya timhaka letiya mara wa swivoko timhaka leti ta n'wi toucha mara hayi ngopfu na loyi ti nga kongomana na yena a ni xitwa ku xa hisa na xifaka ende na hambi ko endleka yina yini ni nge vuli vito ra munhu ku twi mani hava so n'wi mi lava mi nga na timhaka mi lava mi nga tshama na tona ve nge vuli ku n'wina vo fane mi tisenda mi tisa GaxaBoxa so hi laha na ku twa ko so va ko vanhu loko ni ku vanhu ti influencers to karhi leti ku nga timhaka ta yena ti kombana na hi street nga vuli lava nga group ya vanhu vo karhi ti kombana na vo street ku i ta mina no la ku uvalala hi tona cause ni la ku reach a certain target van'wana timhaka ta ku va la ku reach target mi kuma ku maybe ku lon'wana nga tshama swi endleka ni ya mkombisa man Tinyiko cash u vuli hi yexe ka Instagram yin'wana ava kha n'wi interview ka Instagram Tinyiko cash a vula ku mina ni ku divorce if u te ni divorce and already mi an swi tiva cause ani un'wana u ni sendele khale a ku hey ni vona munhu loyi ni cheka u lava ku vona ku i mani na ivi ni cheka ni kuma ku a xisa lexi a hi xona lexi a ni nwa kona i un'wana munhu ni tlhe ni va ni ri sure ku hi yena but ni ku yini hey this one she very sensitive ni nga vulavuli hi swona ivi ni nga vulavuli hi swona ni swi swi ya cause na mina na tirhisa mbilu sometimes la yi cheli spices la
komba ke khoma kwala nta continue siku rin'wanyana a ku ri na nhwanyana un'wanyana ni kun'wanyana a ni ri ku bandleleni ka service nyana so ni kuma nhwanyana un'wana u huma hala Bush ni kuma nhwanyana un'wanyana u huma hala Giyani ni kuma nhwanyana un'wana u huma hala switandini a Giyani so ku na 2 Giyani 2 hala Bush 1 hala Bush va ku hayi xisa lexi le ku ikwatiseni ngopfu ni ka swi ko humelela yini that was the first time ni sungula ku sungula ku langutelerisa ivi na nderisa ku ya ndhawu mara swo tala leswi nga le ku vulavuriweni leswi twa nga ku swi na xipayisisi nyana cause vanhu ya ndhawu yane a ku ri na un'wana a ni n'wi lava wata why u vula sweswo hi ku ya hi mina ne GaxaBoxa loko yi valala ri na emphasis loko yi valala ri na emphasis u veta u swa ku tlhava yi ku valala leswo swi ngempilwini mata ku humeleleni nhwanyana loyi a ni n'wi lava a hetelela ka swi n'wi vavanuna mjani swilo swi pfalela tindlela maswo ku hambile kwala mina swi vonini ne GaxaBoxa ku na mapresentelo ma karhi ma timhaka ne ni nga present ku hayi Mashava I divorcing wa switiyisa nyana and divorce ra yere sona so tinge helo mara loko to fika ka GaxaBoxa yi tle va yi faka na spices nyana musi yi tle tsivele nyana i leswi nga ku xivulani ku mina xi ni pfalela tindlela ku va ntilo nyana un'wanyana ka u twisisiki so kumbi vanhu lava hinkwavo ne so okay na ranga so maybe okay aninga se verify ne because I story hinkwaswo ne ni swi vulavulaka ne ni ngesezana vana vumbhoni byo khomeka ne matwisisa so na laya a ni ngesezana vana vumbhoni byo khomeka ne ivi loko se a swi vuli yexe a ni vhe pfuka mkumbeni ni ba video ni posta ne yi trend ne and mina ni hlamusela se njani ni khomanisana lexa xa ku yena a ri na n'wanuna kwihi ma swi vona ana khomanisana na ku yena u divorce ku endleke yini lexa ku yena a ri na n'wanuna kwihi rini yini picture and post vanhu vo tala va swi va hindini laya because yeah ivi then loko se yena a va ni fonele a ku no mina na mina ku hlamusela site ra mina ma swo ku yena nga ntela ya so umteli na a hlamusela site ra yena all on tlhela la na mina ba spices ku ya hi site ra yena hi swilo la ku vula swa ku n'wina ne timhaka ma tikuma ene mi nga tikuma ka n'winyi wa tona mara ti fika ti va na KFC nyana ku ri ti fika ti spicy ene na the way yi valalisaka swo loko yi sungula ku ivi nangusa hala yi jika ku amlano switwa yi jimiye nyana ku ri ku va na u la ku tshama u la ku switwa ku kahle ku famba yini ku humelela yini ondleka yini so na ku loko ni hlamusela xitori ni ivi u xi vona xitori xa wa ta hlaya ti-comments ta tlhava mbilu cause ka GaxaBoxa ni mata ti-comments ti fana yini na xihleko hi la vanhu va nga ku twisisiku u nga ta va vona ti-comments ti fana no hlekiwa mavo loko wo tshama hi ri tirhiso ne ni fika ni ku ni ba joke mara mina n'wi twanana hi tichomi stereke ni ba joke ivi ku sungula ku hleka madiyisa hala ku na xihleko xin'wana lexa xo ku na xihleko xin'wana wa xitwa ku leyi se xi ngembilwini u hetela u kwata se ti-comments ti fana na swihleko so ti-sources mina tona ene tin'wana leti mi nga ti-creators community ya 500 lava 500 plus lava mi nga na vona van'wana sweswi ni nga byelisa swa ku va ta va fika va mi nyika timhaka ku mini na timhaka leta mina ni kombe u ti clarifya or a ti nga clarifyiwanga kahle le ka liya yo a va vutisa liya yo munhu wa ta fika ku u kombela ku duma na hi through GaxaBoxa ku tshama ku ta xisa xin'wanyana ve ri xikokola xa mbyana se xi duminyana xona xikokola xa mbyana xikokola nyenene xikokola xa mbyana so xi se xiyani xi vi xi tala xi ku hani endla nyana something hi mina na mi vula something na ni ta duma nyana se ni u xona ivi a ku ani sure se ni ku okay mara ka GaxaBoxa na nkarhi wo nda tshama ni vulavula something swo swi nga ri kona tana na hungu ra mapela the one vulavula something nda lava something ni xikumaki a ku no problem ivi ni kuma ku sa twana last year wa ku yiva tiphethi va nkuma ni a swi faka ni ku ban balaya ne
loko a vuya laya Ai kahle. Ayina mbilu ngwenya leyi. a vuya nga ri kahle a ba xivhidiyo ya xin'wana xa yena ne a ni vuya patuni bang bomo and then bump tiso tsena phela kwayi va tihuku la huma kona swikunyini I think azam blogger ne ukombela se hiti ya ngitsanda manje ala ta kombela na kombeli from la content liyana ne xisita na something nyana ya swona se chativeka ne ilani vuya kona ku xi bet akuna bet PR xona ne xi tekini xi nga yiteki personal xi nga tlhavini mara response this is for the brand ne no tavuya kumbe ni fanele ndzani kombela for Shangani gang ne tacha to hlaya loyi va hanya mi tshama mhlangana na vanhu lava va obvious threats mhlangana na tona ku tshama ku va na leyi mi nga vulaka ku la la vanhu kumile la or anchuhile kuna yin'wana nga tshama ni hlangana na swisanyana swin'wana swi 3 anchuhi mina ni chuwa se ni hambane na von'wina ne anchuhi nkarhi wolowo because loko munhu u phenika swi ta endla ku va ku tekela ma chance ne so if hi hlangana swi khoma swi kokela tlhelo leswi ku la se le xinyamini na wena un post karola na ku ni post siku yana swi tivi phela minga swin'wana swi tsundzuka kwala na kwalaho mara swin'wana va tino va tiva mina na untsana na ku hlangana ho hindana se ivi chuka wona un post siku leri yana ndawona putsa ni ku fonela ko tala ngopfu ku wala ta vulavula hi swona so mina na vulavula hi swona ta vulavula swona so loko swi hlekisa ku yini mavona ku vulavula kwala ivi ku ta ssoli lava a va rhandana na sesi murungwa ku ri couple yin'wana ya ka Gaza yi dume ngopfu ni nga tshama va post na vo kwala ya va ka Gaza sesi na sesi murungwa va dumi too much va dumi vanhu lava ku vona se yona loko fika la sesi la yi ta ikombodle GaxaBoxa va ta ku endla yini and then yena a ri sona ku hlangana na yona after ku ni postini mavona is trending ngopfu swa yona phela la ku va vheta tsikana kwala ya you GaxaBoxa va ta ku endla yini ka va vulavula yi vheta ku ni yima la tlhelo loko ku baza ni buy bodle ra biya khoma bodle ra biya so lava va vheta swi vona ku ngwanya ai la munga zamhleketa ku ni fanele ni kuma security se vheta ni ku ya fanele ne so mara at the end of the day loko na wisala hi ti vulavula tlhe va grand tlhe tshama swin'we swi from kwala yana mi te va vhete va tsikana mi ri yini mi tsikanzi vanhu tsikana vanhu no kuma tiphuphu tibolini jiri no kuma tiphuphu tibolini ma ti twa tiphuphu maxaka hi ti tiphuphu okay yi veti boli ka GaxaBoxa yitawa ne yi veta chai question ya mina loko yi khomana na maxaka ne swi affecta njhani personal life ya Raymond ni vula ku life ya GaxaBoxa yi affecta njhani Raymond loko mi nga famba la ndleleni ku na man'wanyana ma navelaka ku la ku nge GaxaBoxa swo fana na GaxaBoxa ni ya pfuna vanhu vo hambanahambana kwako swo tala a va swi vulavuli for example va kona lava kuma ku na va kombela donation va kuma mali and I need mali leyi ya yi heleli ndleni kombeta ku sona so mi kuma ku va se vo chasa van'wani vo hemba n'wana wa mina u pregnant una 16 years swona mara wa n'wi dyondzisa n'wana wa nga pregnant a ri na 6 years ku ri so mi la ku hina vo GaxaBoxa fa yang kumela mali yana because loko swi ri promote ku ri a va kumi vana hi so yo fanele nge pfuni nge ngeni mara loko ta tin'wana swa loko la titangu hana zama swa twala sweswo a xikolweni loko xo tama roko ya ka matric dance swa twala sweswo na lo ti ndlela hinkwato so xin'wana kuma ku se va fonela na vusiku ku fonela na vusiku a ku vi ku ri swa mapela because n'wana u ta mi fonela na vusiku mi njhanga ka boti GaxaBoxa n'wi content n'wi ya ni tsakisa hi 10 so information leyi twala ngopfu ne vusiku i nkarhi muni ka n'wina vusiku i nkarhi muni
no kambe a ku na vusiku mara loko la ta vulavula hi swo ka swi nga fambelani na business or content or swo pfuna un'wana ne i kha hi nga tivani kwala ku a hi tivani u nga ni foneli na vusiku aho man hleketa vanhu fone na vusiku ni voni Shangani gang yi kahle kahle ngopfu ni voni 11 na vusiku I voni mina yini swa nyuwana so maybe vanghana wa mina a nga ni fonele thambini munghana wa mina ku na vanghana wa karhi loko ni fona hambi wa karhi wina wini ta pfuka hi pfunana hi ndlela swi endlaka swona mara loko kuma ku a hi tivani mara wa na fona 12 na vusiku kondzo na ntsakisa u le kwihi like so ani the thing is kuza ni vutisa swilo leswi I ku vanhu loko va approacha GaxaBoxa a va na mhaka na Raymond and leswi ndzi vulaka sweswi I Raymond angu mina swa na siku swo fona swi ta hala na hala ni swi twisisi that's why ni vutisa ku nkarhi wa Raymond wo lewi cut off time u vulavula hi GaxaBoxa I nkarhi mo swi nga endla ku ri 7 namadyambu vo 8 ndoza ku 8 ne a swa endli swona loko ma vulavula hi mhaka yo pfuna ne a ni tivi if ka n'wina or n'wina mi nga hi tlhe mi hi nyika ku ri hi ku vona ka n'wina hi yihi lexi xikulu mi nga xi pfuna mina ni ta vulavula hi mhaka leyi ya n'wana laha nga lahleka wa ka Xirinda a ni tivi so ni vone like ma mi ri involved ngopfu ka mhaka leyi na ku pfuna and all of that no la ku tiva ku ri like for n'wina swi famba njhani and how does it feel for you to be a part of such a big thing that is happening or leswi vanhu vo tala va nga xi tivi ku mina ni emotional swinene mi to ni vona kwala ka GaxaBoxa ni become chess spices outside Raymond ni emotional swinene na mhaka ya misa lo a yi ni khumbi swinene a yi ni vavi swinene hi laha nga lahleka hala Joni swinene se mara ku na loyi a lahlekinyana sweswi va wele ka wa le Giyani Nyiko Miyambo liya yo yi nga ni tsakisa ma ku kumekini and u tlhavula hexa a ku loko va ni kumba fika va ku no munhu loyi loyi a nga ri ka GaxaBoxa musi va ta va n'wi pfuna fast ma ku yini already va n'wi voni ka GaxaBoxa so swi komba ku va ni postini story exactly that's why anga maphorisa matima ku mala ta vulavula na yena a ku angise va right mara a fonela mina first akona ku tlhenta ka GaxaBoxa ni ta vulavula kona cause ni swi vona ku mitirhi ku fika kwihi before vulavula na maphorisa u rhanga ta vulavula ka GaxaBoxa no swi vula ku na leswi vanhu va langusaka side rin'we it's lopsided langusaka timhaka to mgobosi mara a nga langusaka timhaka to ku na leswi swin'wanyana ma vula kwalano ne ka leya ya misa luya kulani Xirinda ne ti content creator ta Gazeta ti ri kona a ku ri mina na Botwisani na luya Ria Marima awu va tritsena lava mfambisa xitluka xa ku no lava like va tini va ta make a show like okay cause hi ku ya mina ni ti content creator ti lava ti likes ngopfu before leswo tala a rhangeni ku lava ti likes dumini dumisa hi vanhu mara then why nga pfuka ti platform letiwani ku tirhisa ti platform letiwani ku endla swa right ka n'wana Botwisani va drive va suka a leva tshama ku kona kule ngopfu va fikini va tlhela va tshama za swi hela va tlhela va post na vona na mina ni post ti content creator letin'wana ni kwati yo ma vona phela the content creators vana matimba ngopfu ku va na ti like to va na vanhu vo tala se swi hatla swi famba that's why sweswiwani vanhu vo tala va ta n'wana mu lahleki kwihi a xi vuyange ya vachuhi vatswari vi post va tla ku ha xi le ku joleni kwihi hi swani la ta vutisa ku hala va ta va fa ku n'wana u lahlekini after 2 hours ku tshama ku ta papa yin'wana yi ku n'wana u lahlekini yi ku a xi kona xi ndzi famba hi Friday in text ni ku no problem teka picture and poster la xi trenda va ku u hala xi no ta xala ku xi vuya xi sina ku ruketela la ka kwala ya ka inani a ni xitwangi na ti comebacks tin'wana ni ku ni ta xibhinya ni ngondo ni xi comeback en'wana ne comeback la yi bana mutswari va ku no kombela n'wi rivaleli no kombela susa ni ku ansusa ni ku ansusa u fane kota ku tshama kaya relax va right la a tsa ku karata vatswari se vatswari lava busy va hala na hala mhaka yena ni ba comeback en'wana vatswari va za va xavelela hi vulavuli to hlaya nga za hi rixa mahungu man'wana maheli ene a na ha ri na tin'wanyani leti na ta vutisa tona ene to vutisa ku va a general conversation kumbe in the next probably 10 minutes hi nga nghena nyana ka yona ya Botfumana
okay na ku acta ka Gaza okay na timhaka ta Giyani nizini nga ngesi ku ri nga mkhambalawula na Tsako Xivambo yeah wa tsundzuka Tsako Xivambo hi maxava a fane hi vi na yo ka episode 1 wo nga ngeni nyaka swona nga ngeni ngoka swona swi nga hi vuyise swin'wanyana so I tsikeni and then mina nina ku differanyana nda phika a certain part ya Giyani ya ku why ku ri na Mavenda ku ri na Mapedi ene Mavenda na Mapedi ku hava yin'wana ethnicity or group yo karhi nti but Tsako Xivambo va kha va ku why ku ri na nga ri na Machangana ntsena cause content ya Machangana ivi mini ku for content ya Machangana ku ipushiwa ya henhla ku hi kota ku attracta tixaka letin'wanyana hi fane hi teka swikandza swo karhi leswi ku nga khale swi ri ka industry mantwisa nyana even though ay Machangana and avo teka swikandza nje leswi nga tivi ku Xichangana va teke swikandza leswi swi relate-aku na Machangana loko hi la ku vulavula hi vo Albert ani vo Albert lava nge le ka Giyani vo Albert va suka ka Mbango loko yi sungula a ku ri na Machangana vo Maswigiri loko ri ku ma hi tsundzuka Mbango ku hava Mvenda lo a nga vulavula a ku why ku ri na Machangana xikulu lexi a xi ri kona a ku ri timhaka to hi fane hi teka tixaka letimbirhi cause tixaka leti tsangiwaka ti ri 2 phela na Mavenda na sweswi amana content loko hi la ku ya hi tiso na ti award ta Mavenda ta music ku hava mantwisa nyana so ku va misa loya wa Mvenda owner ya varini producer na rivala Patu Tshedza Productions la na ku ta kona misa loya u voni gap yo karhi ka Machangana a teka opportunity leya ku okay because ku hava Xitsonga xitori xa Machangana won tana xitori xa Machangana and for xitori lexi ku xi ya recognize hi tixaka letin'wanyana won teka vanhu lava ka industry ku ri nga khale va ri kona Tigom i khala ri kona ka industry vo Albert khale ri kona ka industry kahle vanhu lava nga lava ku nga ti extra or group yo karhi leyi taku le handle i vanhu lava ku nga khale va ri ka industry loko ni la ku swi veka nkarhi wa vo Mani vo Chaka vanhu lava tivekaka a va zangi va nga acta but hi mhaka ku i vanhu lava va nga na influence ene loko munhu o fika a stumble upon episode ya Giyani Land of Blood yi ri ku tlangeni a ri Mzulu because kuna vo Albert ene munhu loyi a nga tshamangi vo ka Mbango because kuna Mani vo Chaka ene munhu loyi a nga duma and influence of some sort swi endla ku yini tinambara ti ehenhla swi endla ku yini ethnicity ya Machangana as hina hi recognize wa hi vanhu van'wanyana but loko a hi yondla leswo hi ku ha sivela iswi swa ka Gaza swi tiwa vanhu va ka Gaza hi ri hexe a swi nga ta tiwa leswi la ku Xitsonga xi nge tiviwi hi munhu un'wana na un'wanyana mantwisa nyana so mina ni ve na ku differa kwalano ku a hi probably not even 10% ya vanhu lava nga le ka Giyani va nga vulavula ku Xichangana i vanhu vo 5% the rest i Machangana leswi la ku 5% leya yi tirhisiwa for influence a yi tirhisiwi for timhaka to a hi Machangana or swi nge te yini ko va vo Albert man kendi n'wana nge hlaya mhaka ya xitiva Xichangana yimbeleni na tsona xisimu ta Xichangana yi nto Mchangana kahle i Mlovedu mara Mchangana yi Mlovedu bya xo byi le ka Mchangana ngopfu man twisisa nyana so mini ve na ku differa kwala ku hi nanguse this thing in a closed area but why hi nga yi nangusi hi pfula ku why are those people there reason yo vanhu lava va ri laya yini mara it's a bad foundation wait yo i bad foundation ngina zani rivala mi chumayeleli mi vulavula ka rin'we le la go chumayela still number 1 problem vanhu vo tala no nga tilo ku ri mi landzeleli kahle mhaka leyi
ntumi ku phathu u voni ku a ku na xitori xa Matsonga so fa endla so as the way ku ina vanhu va nga ka SABC va ya lwela ku fana ku na xitori xa Matsonga ne loyi a rhangela loyi a ri na power ya ku sweswo humelela a ku Mvenda okay u yo teka a nyiketa Daman Tshedza ne ku production yena yi nga ta humesa story leswiwani a ina tona ti production ta Matsonga ta blind ti nga na ti camera ta kahle kahle handle ka xana ngeke handle ina tona no ni vula ti production ta mapela to humesa ti movie ti nga kona a ina tona na kuna no rivala mavito mara ti kona a ndzi tshama so it's fine a tsike ndzi tshama hlangana na yona yi kona that's why that's why na stresisa ku ri ku va n'wina mi nga yi tivi a swi loko a yi kona yes ku va mina ni nga yi tivi a swi vuli ku a yi kona mara okay wait before kona Giyani of blood Phathu Tshedza mi n'wi tiva n'wina Tshedza a ni n'wi tiva it's fine mara yi kona yin'wana ya hala ko xino rivala vito a yi ta swi kota ku va yi producini mara it's fine Phathu u le ku tirhanga tiro right it's fine a humeka leyo mara lava loko ho vulavula sweswiwani hi ku ya ka mashoja ya acta xitori xi ri ka mashoja environment ana masita ku story loko hi endla xitori kuna ti characters theme environment hinkwaswo leswiya mi nge ka mashoja mi fika mbola ku endla environment ya ka mashoja mi ku kuna ma-colored I make sense swa humelela sweswo la ngutisa ku swa humelela na a swi humeleli it's fine leswi va nga swi endlisa swona loko a vo hi le soxanguvi a hi ta swi twisisa soxanguvi ku na matixaka hinkwako ne yeah so make sense so swi komba ku number 1 a phutisiwa it's fine even then ku vona this guy lana mi kombeta ku ri a swi right but a ku na ku phutisiwa nyana ku vona this guy loyi musi wa hosi a ri lawyer di famba city golf yin'wana ya xikhale ngopfu mara airtime munhu yaloyo u tlela ka plata yo ka nga swa humelela sweswo already say ile ku phutisa okay it's fine it's fine hi huma ka yona le futhi ne hi huma ka yona le futhi bonani kuna story la no swa uzalo vekitela kwa masho masho vona ku la ile kwa masho va chasi minga ka uzalo ku nga fika ku ri na mchangani aba ku na family ka uzalo ku na family ya machangani swi nga make sense n'wina na uzalo yi introduce vanhu vonkuzi ava nga ri helo why bona va nga introduceangi vanhu vatshwa va iza va tiva hi tle va randa tivoni chaka mi nga byela ku a actor story swingani before no that's why no volini ku a actor so she's a sing so swona go huma la hi ka hi lava vanhu lava vona ku Giyani of blood boy ivoni chaka va dumiti is fine mara we don't care about the other thing GaxaBoxa ne namtwisisa loko mfika kwala hi onhelwe mongo hi Tshedza so I'm not disputing mantwisa nyana but the one thing that you must remember that guy is looking for numbers so it's fine that's why mina mhlamse la ka leta eta holwa hinga hiti mata wa futhi xirongo futhi ngibonani ya ku dumeri ka GaxaBoxa mina sweswiwani and no singandla ka vaxangani mi kuma ku mi la ku xava ti vote le ka no ka fumani hayi no it's fine kuna leswi na nga yimi na swona ka fumani ana ta vula ku mina ani valala hi production yoxe yin'wana leyi nga kona ngopfu ka vanhu leyi vo tala fa va dyondza mina ni treat munhu un'wana na un'wana ku fana whether una 300,000 followers so loko hi vuya hi ku acteni la hi la xikili so that's why kuma ku mina no ya sweswiwani hi ku na 100,000 followers ni ku na mina na ku audition va nga nteka mara kuna xin'wana a xi dumbangi xi na xikili la ani la ku ta kona ku na xikili sa swi rongo leswi la ani la ku ta kona GaxaBoxa ku xikili na swona mantwisa nyana mina ni nge valaleni ya kule ta sungula kwa production ya la ikulu mantwisa nyana ni valala nga tipfinyingi mara ha tiveka na mantwisa nyana why nga tiveki did we put ourselves out there ungava uri na xikili ungava uri na xikili mara Tshedza wa ku tiva na ene ku va Tshedza wa ku tiva Tshedza ange suki ataka wena mantwisa nyana we fane suka ya ka Tshedza but in real fact Tshedza fana ene la yimani mendisa la ku tsutsuma
problem leyi mi nga yi kuma ka hina machangana mantwisa nyana as Matsonga magaza I'm glad ku n'wina you are not part of that group ya ku loko ni kuma 10 rand mantwisa nyana GaxaBoxa nga rava 10 rand loko GaxaBoxa ataka mina mantwisa nyana mina ni nga na 10 rand ni teka GaxaBoxa yi nga ri a nga pfuni nchumu i problem leyi hina machangana hi nga na yona loko hi fika ka stage xin'wana ni nga swi vula ka the previous episode so ni ku problem ya hina machangana ne i ku loko mina ni duma ana hala ku landzelela swilo mantwisa nyana ni la ku vanhu va taka mina that's ni ku Tshedza nga ku tivi wena u tiva Tshedza and una xikili why u nga landi Tshedza u fika n'wi byela ku hey Tshedza you have a gap mantwisa nyana a bolweni na ku ya ka bolo sweswiwani ku na leswo scout mtshama swi twa swona scouting na xitiva scouting vo famba va ya vona le handle hi leswi na lava a va famba endisona for this production mara production a yi tirhisi swona hi leswi ni lava ku vula swona production a yi tirhisi swona production a yi tsutsumi ya lava ti-hectare mantwisa ti-hectare ti fanele ti taka production so that's the thing Jafet va swi endlini sweswo hi laha a nga tshama vulavula aka umuntu ni fumana ku hava hanga no it's fine ku hava hanga how does he know ku hava hanga xo sungula ku hava hanga loko ndzi wa ti-audition ta Tshedza production audition i ku famba u scout so no u scout phela loko va ndla ti-audition ta Giyani a va tindlelangi tin'wana va tindlelangi lani wa Johannesburg va tindleli kaya mantwisa nyana it's scouting but then how far did you go exactly that's a question are we young ka bateka ngomgomo mara u fanele neka ngomgomo mashava yingisalani mara that's not fair for production is not fair ulata kwi wa nga fika ka malamlele ngomgomo a ta yi swikoti ku fika ka malamlele wa nga fika ka malamlele probability ta vanhu ku swikota ku fika kwala u lava vo mani kwi GaxaBoxa tlamisela ku loko a ri tsonga fana a kota ku ya ka malamlele a swi fana swi endla swi humelela mhaka yini mana va fana va ti yimayima wena ka episode yo sungula a hi na Musa wa hosi hi vulavuli mhaka yini vatswari vo tala loko swi fika ka acting a va swi twisisi for vanhu kwala it's his own word a vulavula ku loko swi fika ka acting ku hava mutswari lowu le kaya a nga ta ku support watani na ta ku nyika example yini sweswi na ta ku nyika example mina I want to be on TV na ta ku nyika example hi ti-tender se a hi ti-tendeni sweswi hi suka bolweni a ni la ku nyika ti-example hikwati loko va ku na tender nga huma ya ka Josepha wa swithu ya pato briefing yi le ka malamulele wena u le Johannesburg ene wa yi lava tender leyo u endla yini ku u fika kwihi because why exactly ni pfala kwalano ku ri briefing ya production a yi ri kwihi swi nge le kwihi wena u nga na drive yo u la ku ya ka audition famba u ya audition and u fika u ina na no it's not fair it's not fair ku hi ku Botsol Makamu vana talenta wa va nga landang Botsol Makamu why Botsol Makamu va nga landi va nga yanga Tshedza did they even audition now ka this one a hi lwana skill a ku laveka skill and then kuma ku vo tala vana jona skill mara va hava mali na va hava mali to travel I'm telling you audition ta ta heleli ku audition a ni swi ku heleli ku mara mashava loko u ri na skill and u la ku va part ya something you make plans to do that thing either walomba or undla yini but the fact ku hambi yo va yi ri pulukwana loko ri ku wena you have a drive he bot GaxaBoxa mi lexi ni lwisana ku na xo ngopfu ne i ku vanhu va tshama so vanhu twisa nyana I expect ku xin'wana na xin'wana xi fanele xi humelela just because Giyani land of blood yi actiwa Giyani wena una xikili you were thinking ku ri xikili va ta ku teka u va ku susa ka n'wina in the xin'wana a hi okay na hambi wendle sweswi is fine va kona va lava nga zama ku ya but at the end of the day loko se hi lavisisa hi kuma ku ri va fostela ku ti-agents ta vanghana va vo va yisa lavaya ku fa ku va ku teku vanhu va vona
chekani ka cheka na ka number 1 or that's go surrounding un'wana na un'wana kuma cheka lo nga nghena kuna something here ne tatana homo be homo roman Johnny le I really know wa man lava ba mndebele ba mankind Johnny good iyo lava la loko yomba makusuthi ma blue the guy la bo tala bongobela ka banga ngutivi mara the guy is dumkali ne ari mahlweni ka lexi na mani nga yi tivi ya restoration of praise ari na man close to go Pastor Rudolph already we know them are dad man. So madame both GaxaBoxa mina I'm not fighting the method mantwisanya ni fight the method ya ina machangana mantwisanya yo leswi loko u kumi 100 rand u la ku nangusa un'wana u nangusela hansi and you are expecting ku vanhu va fanele va ku tiva hamba ka nga ku tivi mantwisanya lava va defender ku botsol makamu ku inge va ri ti part ta sweswo and sure ku sweswi part ya yona or part ya yona na hi landeleli because sweswi swi nga ndla auditioning or kanjani mantwisanyana mara from masunguleni mantwisanyana loko because leswi anansi khale kuna xitori xa Xitsonga xi ngele ku ti did you even do a research ku the audition tindriwa kwini or you just said mina I'm good enough I mina jafta objection loko ba advertiser already production isunguleni emasha singadla va advertiser production anvala timhaka advertising nivala timhaka to valavula kuna xitori xa machangana xi ngele ndleleni it's part of scouting na switwa sweswo watana ku fika ku hemashava ku loko u twa information yo fana yaleyo ya part of scouting as wena nga na xikili wantwisanyana what did you do to an extent ya ku u ya switiva ku audition ti humelela kwini how can I be part of this thing u fike kwini wantwisanyana kusukise kwalana leswi mina nga na problem na swona because vanhu vo tala hi rhandza ku tshama wantwisisa hinga ndli research yo to be part of this big thing how do I become part of it okay so lava bangana ti characters tikulu la ya va yi ka audition hikwabo hi ku ya n'wina sweswo van'wana swi nga ndla va nga yangi why okay reason leyi nga mnyika yona exactly vafambi va vona and na public ya vativa vantwisanyana le reason leyi nga nyika yo sungula ku that guy we can talk however we want the main thing that he has to do is he has to chase numbers to get the next project and to make money then let me ask you okay baba dumbini so the number since ka leyi nga sungula ti hehla kumbe ti drop says ti hands exactly so and madam magayin emakaku ina se sungula ku vulavula vantwisanyana ku swi leswi swi rhandza na mongo wa xitori phe a wu kona vantwisanyana hayi ku emashava mongo wa xitori na ku actor man it's two different things vantwisanyana loko hi vulavula mongo wa xitori hi vulavula ku storyline xi ya kwihi okay mara natlhela mutsa storyline xa Giyani of Land of Blood a xi nga ri na nhloko na ncini okay imani tlhela mutsa la masunguleni loko xi sungula ne xi sungule kahle no butsa swin'wana ku va na mongo do you think ku loko avo yo lava ti local actors to ka ku fana u zala leswi va nga swi fambisa swona va ya kuma va lava va ngele hansi do you think a xi tava ti views ti hehla kuma ti hansi depending ka ku mongo rini mina ni nga ta nangusa swo ka swi nga ri na pongo swi nga ri na ndlela because karhi un'wanyana ne phela ungeza uhlamule mashava na wena loko u ri ba ku nyika role yo karhi you contribute u tisa mongo wa xitori na switwa loko va famba actor man u ya research hi swi sweswo mara storyline va byela ku ri swilo leswi nga swi tsara a swi fambelana na leswi nge lava ku swi endla na switwa sweswo mara the odds hi vala like the odds of something like that happening munhu wa mvenda loko va famba vulavula hi le ka ve ri le ku hi le tibanana the odds of that happening swi va njhani ku na vanhu phela ku na vanhu lava ngo mina ni nge act swilo leswiwani antwisanyana a swi na nhloko na cini mara hi mhaka ku wena u lava mali u nge fiki u byela producer wa ha ku sungula ku ni nge act swilo leswiwani mina antwisanyana that's why ni ku the odds of people saying such words are very slim because the only thing lexi u xi lavaka ini hi laha ene xin'wana na xin'wana lexi va ngo act u ta acta loko ri ku hava leswi mantwisanyana I know it happens na ni u vulavulini ka wise man he did say it ku mina I do say la ni fanele ni lava munhu wa mchangana no ata representa machangana and for that to happen I have to change the storyline on the set mara hi mhaka kwini yena now
una the ground to stand on. Yeah. Mara loko u nga ri na leswi, the odds ya ku fika u cica script ku hayi a ni swi lavi leswi ni nge act, it's very slim unless una backbone. Antwisa nyana no veta na mina ku wow. So hey GaxaBoxa ti tele ti nga valala ku hi tona swinene, it's a lot, and especially ka entertainment industry ya le ka Gaza, because the reason hina hi sungule this thing akuri some of the things leswi swi vona ka Gaza swi nga fambe ku ndlela sometime. One thing iku a tiveki hello One twisisa nyana, that's another thing. Ya Napoleon Bonaparte a tiva Mara ya Hositsangwisi lo no mvutsa Hositsangwisi na Soshangana futhi Hositsangwisi ya sweswi lo valala Soshangana kwa munhu na un'wana nga ta valala Soshangana ya ku fana mina na vona documentary swi endleka ni Steve ne hayi ita siku rin'wana ta nghena ka yona ya on a serious note hi fane hi ta valala yona. Yeah, no problem. Mantwisa nyana, cause kuna swo tala nga valala ku swona ka entertainment and out of entertainment. Yeah. Leswi khumba ku Matsonga ene ha ti tsangwa the other thing. We are not focused. Ku lama mangale hlali ama swi koti ku tlakula lavan'wana Ene mangutiva. na uma utiva Ayolia. Yoli. No, GaxaBoxa kese ngopi. Sorry. Bangata ba hi va tekela hlokweni. Kuna xivutiso laha mi ngo xi vava mi xi wa. Yi xi hlamuli khale. Khale. So. Kasi lava Mara. Xi heleli kun'wanyana xi ve vague nyana. Xi ve vague nyana. lexi mi lava ku xi vutisa. A mi lava ku vutisa Tshungu. Oh, okay. Xa Tshungu. Va vutisi laha mi swi hlamulini mara va vutisi ku yini xi nga endla ku mi sungula GaxaBoxa. a ku na nhwana n'wana kolota mali ma vona so yeah ai okay Va vulini va ku nga ri na sesi lava va A vula va nga le. ai won yeah munhu leyi a ni kolota mali ma vona so a ni fanele kun'wana vele va ku lomba 500 rand so loko you know it's fine na n'wi tiva vele like i related nyana ni n'wi sendela mali liya ni n'wi sendela mali liya ni vaya a to ta ni vuyisela the very same day a nga ha vuyisangi ni ku it's fine ni kun'wana busy ivi ni vuya after vhiki na n'wi text a nga ha nhlamuli ka WhatsApp ka Facebook na n'wi text ivi ka WhatsApp I mean ka Facebook unblock ni hala won't block no blockangi mina no yini nshulu was on putisa ni n'wi posta ka Facebook ana na followers to tala nya ka Facebook ako loko un trendisa ka Facebook u ta vha hakela Facebook ni n'wi ni vena la picture yena na vatswari va yena na posta ni GaxaBoxa ni n'wi faka laya na vatswari ni n'wi balaya a vula ku a swi nge ni a swi ni move ene ka va phanga sesa nduma ngo the likes I think tifiki abo 400 don't buy up to you go 3000 something the likes I ve trend ivi va ka vona wa za wa swi vona loko va sa van phone ko kolta mali munhu ku kolta 500 va ku ta ku sendela delete no problem an kolta 500 no problem that delete loko va ku heta ku nchele 500 ku ta n'wana ku no kolta 3000 ne ta ya vunharhu video loko a hela ku ta n'wana u kota 1 point something neba se ka neba se vatswari wena va communicate na mina ku ta to va hakela luyani va hakela vanhu lava ka va hakela ivi un'wanyani a ni text ku vatswari wena loko se va rhuketela loko va fona ku vala mali ya vona yini loko a nga zuvile ni ta ku kumela ku tshama kwihi u ya kwala rhwa nhundzu kwihi ivi ni hi kuma ku tshama kwihi va ya le na baka va rhwalela yindlu kwayi va rhwalela va famba yela GaxaBoxa nga visungula ko kwana ne se un'wana n'wana se sungula ku mi contacta ku makata sona instrument yo lungisa swin'wana cause a ho fika u ta ka mina for ku mani ni kolota ni posta ranga hi phone hi vulavula hi vulavula na luwena ku okay maybe ni bekini nga kota ku humesa hi ndlela ya so hi vulavula ku na swi ta ku swikweleti swi kona munhu wa tsandzeka wa beka wa yeah so ha vulavula kuma ku maybe tele then ku ni nga kota ku vuyisa hi ndlela ya so okay ko vulavulisaniwa swi va endlela ile that's why vo tala ho ka nga va post cost ku bula na vona va veta va twisisa swi nga hakela and then swi va swi heleli kwala and vo tala va vuyisa ne yeah ku na n'wana kolota se ta valala loko swi hela la ene wa n'wi tiva maxava u teki nhundzu ya mina a ya yi xavisa so aza ne ku na n'wana u kolota xangani ge
Oh, yeah. Eta vulavula hi yona. Ai. I love sister ke mara. Ai tsike. Mara mari sharp na loyi anga hlohlotela ku GaxaBoxa isunguleka. Khale ngithi ngivula na mhaka na swona. Afana veta kwata. Onakelo uveta onakelwa iziko. Ukukhecha. Ne? Yeah. Loko ngibona bava the real mbava of Gaza. The real mbava of Gaza. Retulere ra laviwa leria. Okay, evakulukumba ingaza yavalalaza risha. Ikhenze ngofe. I think we'll still chill sometime with your approval. Ku ngata da dzumba yavalala tin'wana kuna ti topic to tala ngopfu tsa le ka tingeleka Gaza entertainment. Ti tele swinene ene ti la ku hlirwa kahle i nga jahangi ta khendla kuna ta khendla ne no it will be in contact anytime loko mi free. Just give me a call, we can come and talk about many things. And Kensengov kusuka ka Shangani gang na team hinkwayo hi khensa vuyelela until iza hlangana nakambe isweso.